é o máis vello da casa. Emilio Amado, entrega o premio do Celta. María, pasa. Terceiro clasificado tamén o semifinalista, o máis creativo da casa, Álvaro Lama Pereira Vázquez. Segundo clasificado, o exjugador da Asociación Galega de Fútbol, AGP, pero ahora xogador do Club Villarteo, José Ángel Nogueira. Pero premio Enrique Rodríguez. É o campeón and the winner desde Filipinas, coming all the way from the Philippines, o xogador do Club Villa Manhattan, Mauro Manus. Un aplauso porque se quedaron hasta la última hora. Bravo. Ahora por dentro de la entrada, un aplauso para Tomás. Mauro. Oye, pero esta maquilla es una mierda. Mandé un vídeo de la tele. Mando todo, xa,